Ku gicamunsi cyo kuri iyi tariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, igisirikare cy'u Rwanda RDF biciye ku muvugizi wacyo Brigadier General Ronald Rwivanga cyatangaje ko mu karere ka Rubavu abaturage 5 bishwe abandi 35 bagakomereka. Ibi byaturutse ku bisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda biturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, aho umutwe wa M23 wamaze kwigarurira uyu mujyi. Uyu mutwe uhanganye n'abasirikare banze kumanika amaboko muri uyu mujyi barimo abasirikare ba leta, FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Rwivanga yabwiye Radio Rwanda ko ibisasu byatewe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR byarashwe mu Rwanda ari byo byahitanye abanyarwanda 5 abandi 35 bikabakomeretsa. Yashimangiye ko abaturage bakomeretse barimo kwitabwaho mu buryo bukomeye mu mavuriro n'ibigo nderabuzima bitandukanye. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yahamije ko ibisasu byinshi byarashwe n'igisirikare cya FARDC n'imitwe ya FDLR na Wazalendo ngo byarashwe ari byinshi ariko bisenyerwa mu kirere cy'u Rwanda. Yavuze ko nk'uko byagaragariye buri wese mu karere ka Rubavu ibisasu byinshi byarashwe ku Rwanda n'ingabo za Kongo ngo byarasiwe mu kirere bitaragera ku butaka bw'u Rwanda. Hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru risama rikanashwanyaguza ibisasu, ikoranabuhanga rizwi nka anti-missile receptors. Rifite ubushobozi bwo gushakisha ibisasu ndetse no kubishwanyaguriza mu kirere bitaragera ku butaka. Gusa nyine ibisasu byose byarashwe ku Rwanda ntabwo byashwanyurijwe mu kirere, hari byageze ku butaka bw'u Rwanda byica abaturage. Ibi bisasu rero byaturutse ku ntambara ikomeye irimo kubera mu mujyi wa Goma, aho umutwe wa M23 urimo guhangana n'abarwanyi ba leta ya Kongo ndetse n'indi mitwe y'abarwanyi bafatanya. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yongeye guha ubutumwa abaturage abizeza ko barinzwe, ababwira ko igisirikare cy'u Rwanda cyiteguye. Nibyo, hakurya y'umupaka ahateganye n'akarere ka Rubavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'icyo gihugu FARDC zifatanyije na FDLR zarashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda, abaturage 5 bahasiga ubuzima n'abandi 35 barakomereka. Ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga. Barimo kwitabwaho hagana he? Muri centre de santé zitandukanye hirya no hino. Ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda ko umutekano ari wose n'ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa neza. RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo hirindwe ibitero byose byambukirana imipaka byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Yego, aho ngaho n'ubundi hari amakuru agaragaza ko bimwe mu bisasu bombe byagiye biterwa bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye biburizwamo n'ubwirinzi bwo mu kirere bw'ingabo z'u Rwanda. Aha ngaho bihagaze biti afande? Niko bimeze, hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo, ariko nk'uko mubizi ntabwo byose twashoboye kubirasa, ariko ibyo nibyo byabaye. Ariko turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibyo bisasu. Twabonye n'imodoka z'ingabo z'u Rwanda ifaru hariya mu karere ka Rubavu. Ese nuko bishobora gukomera bikaba byakomeza kugera mu Rwanda ibisasu bituruka muri Kongo cyangwa se n'intambara ikaguka? Izo nizo ngamba navugaga zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakwambukiranya umupaka. Hari impungenge zihari ko bishobora gukomera imirwano ikaba yakwaguka ikagera no mu Rwanda, kuko abantu bafite impungenge ko bakurikije ibyo bisasu byagiye bigera mu Rwanda. Ibyo rwose tumaze iminsi twiteguye, tuzi ko iyo situation ishobora guhinduka, ariko turiteguye mu buryo bushoboka. Yego, aho ngaho naho umuturage akeneye kumenya ngo ingabo z'u Rwanda muramuhumuriza gute kugira ngo yumve atekanye, atari kuvuga ngo arakora ibintu bye avuga ati nshobora kubivamo nkagenda? Ndongera mbisubiremo, RDF yafashe ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo twirinde ibitero byose byakwambukiranya imipaka,
kandi byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo zacu ziri tayari kandi ndagira ngo mbizeze ko turimo gukora akazi nk'uko bikwiye. Yego, twabonye bamwe mu basirikare ba Kongo wa FARDC ariko harimo n'abindi mitwe bafatanyije nka Wazalendo bahunze bava mu gihugu cyabo kubera gutsindwa n'umutwe wa 23 bahungiye hano mu Rwanda. Abangaba ho ibyabo bihagaze gute? Yego, mu gitondo haje abarenga 100, ngira ngo nka 120 barenga. Twabatse intwaro nk'uko tujya tubigenza, nk'uko twatse n'abandi benshi mu myaka ishize. Ni ibisanzwe, turabikora nk'uko tujya tubigenza. Haraho muri bari kujya? Harahari, turahateganya. Numva ni ngombwa, hagomba guteganya. Ibi igisirikare cy'u Rwanda cyabitangaje nyuma y'umunsi umwe gusa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda avuze ko nubwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu, ngo umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda ku butaka urarinzwe. Ibi mu buryo bwihariye yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye na Igihe kuri iki cyumweru. Bwana Mukurarinda yagaragaje ko nubwo imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe ifatanyije nazo irimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR, Samidi RC n'abacanshuro ngo ikomeje kandi kabibera hafi n'umupaka w'u Rwanda, ngo nta mpungenge abaturage bakwiye kugira. Ati icyo nakubwira nuko umutekano w'u Rwanda n'uw'abanyarwanda by'umwihariko hari Rubavu n'ahandi hafi harimo kubera imirwano urinzwe. Ati nta muntu wavuye muri Kongo ngo yambuke aze kuwuhungabanya. Yavuze ko abaturage bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amasasu barimo kurwumva. Ati kandi koko kuba imirwano yegereye umupaka w'u Rwanda nta gitangaza kibirimo. Ati nta n'igitangaza ko hagira isasu rigwa mu Rwanda. Ibyo yabivuze ejo. Aya masasu twavugaga yaguye mu Rwanda uyu munsi. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko bafite impungenge zishingiye ku kuba barimo kumva urusaku rw'amasasu hafi yabo, ndetse hari namwe mu masasu yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akagwa mu Rwanda. Bwana Mukurarinda yavuze ko kuba imirwano irimo kubera hafi y'umupaka w'u Rwanda isasu rishobora kuba ryagwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko ngo bigomba gusuzumwa n'inzego bireba kugira ngo hamenyekane impamvu yabyo. Ati byarabaye n'ubundi mu bihe byashize turabizi. Icy'ingenzi nuko iyo bibaye ingabo z'u Rwanda nazo ziba zireba, zumva, zikanakurikirana ngo zimenye niba hari rihaguye, niba hari uhakomerekeye, niba hari ibyangiritse, hanyuma niba ari haguye by'impanuka cyangwa se niba ari ukwibeshya cyangwa se byagambiriwe. Yemeje ko iyo bimaze kugenzurwa guverinoma y'u Rwanda itangariza abaturarwanda icyavuyemo. Yongeye gushimangira ko nta mpungenge zihari ku birebana n'umutekano w'igihugu. Bwana Mukurarinda yagaragaje kandi ko umuturage wagira impungenge yakwegera ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare bukaba bwamugira inama y'uburyo agomba kwitwara. Yanagarutse ku batekereza ko amasasu yaguye mu karere ka Rubavu yaba ari ibikorwa by'ubushotoranyi byakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko byagenzurwa bigashyikirizwa komisiyo ibifataho icyemezo. Ati biramutse bibaye ingabo z'u Rwanda zirabisuzuma zibikoraho iperereza. Ati niba abaturage babyibuka twagiye tubiganiraho ko hari na komisiyo ibihugu byombi bihuriyeho ku buryo iyo hari igisasu kiguye mu Rwanda, iyo hari indege irenze umupaka cyangwa umusirikare wa Kongo yinjiye mu Rwanda, ngo hari komisiyo ibishinzwe ibifataho umwanzuro. Yaciye amarenga ko mu gihe byagaragara ko hari abaturage bari mu gace kagirwaho ingaruka n'intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bashobora kuba bakwimurwa. Yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda ziri maso kandi ziteguye guhagarika igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku Rwanda. Ibi rero birimo kugaragaza ubukana bw'urugamba rukomeye cyane rurimo kubera mu mujyi wa Goma, kubera ko imbunda nto n'iziremereye ziracyumvikana mu ihangana rikomeye ririmo kubera muri uyu mujyi. Amakuru atandukanye aremeza ko ibice byinshi by'umujyi wa Goma bigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wavuze ko uyu mujyi wamaze gufatwa mu rukerera ndetse n'igitondo cyo kuri uyu wa mbere habonetse amashusho y'abarwanyi bawo binjira muri uyu mujyi. Bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo bambutse umupaka bahungira mu Rwanda, twigeze kubivugaho, bishyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda. Bamwe mu batuye Goma bavuganye n'ibitangazamakuru birimo BBC bavuga ko ibice by'amajyaruguru y'umujyi hafi ya byose bigenzurwa na M23. Hari bamwe mu banyekongo batuye mu bice bitandukanye bya Goma bavuze ko kuva mu gitondo batigeze basohoka mu nzu zabo, bakomeje kumva amasasu kuva mu gitondo kugera no kuri uyu mugoroba. Ayo ni amabombe hano Birere, ndi ku mupaka hano muri quartier Birere. Kuva saa 9 z'ijoro amasasu akomeje kuba menshi,
natwe twabuze ukuntu dusohoka hanze turebe nimba ari ibiki. Twahoze mu rungabangabo kuva saa 9 za nijoro, none guca ibaye saa 9 tena za kumanywa. Abantu babyutse bari gusahura amabarabara, basahuye abaturage, dore ko abaturage baba bari kugira baprofite imari y'abaturage. none se aho ibyo bombe birimo biravugira aho rwagati muri Goma cyangwa ni hirya za Sake? Oya, ni hano ku mupaka Petite Barriere niho biri. Ahanini bari kurasa mu kirere, ntabwo twari twabona n'umufaredese, ntawe tubona kuko turi mu nzu. Amakuru ubwo dufite ni uko ingabo za M23 hari zaba ziri mu bice bya Sake, nazo zaba zaje zinyuze ibarabara ryose, ko abantu bo mu bice bya Ndosho bari kutubwira. Waho abana bamwe kuva saa 9 z'ijoro nta bantu bari bateka, ubwo nta mitekereza abayeho. Wenda mu zindi quartier ho bashobora guteka, ariko quartier y'Ibirere nta mabombe gusa hari muri iyi saha. Nta serivisi n'imwe isanzwe ikorwa muri uyu mujyi yabayeho. Ni nako byagenze kandi mu karere ka Rubavu. Amaduka yafunze, amwe mu mashuri yafunze, n'ibindi bikorwa bisanzwe muri uyu mujyi byahagaze. Ku rundi ruhande, Minisitiri ushinzwe itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa, Patrick Muyaya, yanditse ku rubuga rwa X avuga ko umujyi wa Goma urimo abo yise ingabo z'u Rwanda. Muyaya yavuze ko leta ikomeje gukora mu kwirinda ko habaho ubwicanyi no gupfa kw'abantu benshi. Avuga ko bagira inama abaturage ba Goma, inama zirimo kuguma mu ngo zabo no kwirinda ibikorwa n'ubusahuzi. Amashusho atandukanye yerekanye abaturage bamwe mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abarwanyi ba M23 batambukaga ku mihanda. Uyu mutwe mu ijoro ryakeye wasohoye itangazo uvuga ko wafashe umujyi wa Goma, ko ibikorwa byo mu kiyaga cya Kivu byahagaritswe, kandi usaba abaturage ba Goma gutuza. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, ibice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu, cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi ahegereye u Rwanda. Ni urugamba abasesenguzi mu bya politike benshi bavuga ko rurimo kugana mu gice cyarwo cya nyuma, aho bamwe mu bagihanyanyaza bishobora kurangira batsinzwe, umujyi wa Goma ukagenzurwa na M23 100%. Ndetse birasa naho ari byo byitezwe. Ni intambara irimo gukurikiranwa n'isi yose, ndetse nta nuzi ko biri burangire, nta nuzi kiri bukurikireho.